Assalamu alaikum Kırgız elim. Mına Korotaslar kança vaqttan beri kütüp жүрген mına көкбөрі oyun bugün mıқты oyun boldu. Mıқты oyunda күчтүү жеңди. Mına şu dostluk komandasını жетектеп Шахтерди алып чыккан укам. Bir kolça maşallah dep bolду. Maşallah. Komandaga muvaktın 1 minütün başkan bul. Укам mına bugün öte çoң жеңиш. Eldiki birok senin öte salımın çoң. Ar daim uşul senin bar bol укам. Атаң энеңнин ушундай жакшы көргөн улуу болуп, дуасын алып, ушундай биздин кыргыздын палвандарын ар дайым колдоп, эч качан үнүң өчпөсүн укам. Сен ушундай сендей биздин кыргыз элинде ушундай патриот жигиттер көп болсун, а бир. Машалла деп кой. Машалла.